Halo i dobro večer na novi video. Igramo. Čekaj da vidim kako se zove uopšte igra. Srpski developer Raspberry Studios. Studio izbacio je demo, ne znam kada je izbacio i ne zanima me, ali mnogo me zanima kakva je igra. Igrica nije izašla, uglavnom igramo. The consequence of a mission gone wrong leaves you trapped in an endless cycle of nihilistic, šta god da znači, man-made hell on earth, with your only option for survival being to trust the stranger's voice that guides you through the darkest depths of the forgotten shutdown Yugoslav town of Uzovnica. Igramo neku igru. Vidio sam neki gameplay malo za ovu igricu. Izgledalo je dobro. Srpski developer Raspberry Studios. Neću puno da pričam, želim da vidim kako se igra i kako će izgledat horror game. Action, psychological horror, adventure dark. Release date May 25, ok, u maju. Maj. Uglavnom, ja sam sve namestio kako treba. Task manager. Wow. Update coming soon. Ok. Ajmo mi da krenemo. Baš sam uzbuđen. AAU 2018. Dobro, bit ćemo creepy. Uglavnom, drago mi je. Nisam nikad vidio igricu. To jest nikad nisam igrao, niti sam vidio bilo koju igricu da je rađena u Srbiji. To jest da su... Šta ja trebam? Trebam nešto stisnuti. Ajde, brate, mile, šta čekaš? Da vidimo. Prese neki... Evo nas. Grafika nije loša. Kao imam kameru, vidi se levo gore ovo crveni krug koji stalno žmirka. Haj. Hvala ti za kartu, brate. Ima li tu šta da prokockam? Koji dinar? Wow. Zanimljivo. Idemo. Znači vidio sam do ovdje, nisam išao ni dalje. Vidio sam neke slikice. Tako da... Kako si to stavila cigaru, brate mili? Ok. Ima li ovdje ćirilice? Ništa. Ovdje su controls, znači VSD move. Dobro, to ćemo sve skontat. Crouch, dobro. Jump. Left shift, run. Aha. Dobro, za sada mogu trčat svakako. Ajmo mi dalje. Evo, tangice neki. Bože, sve čovjek, gdje smo mi ovdje. Ok. Znači moram neku puškicu uzeti. Koju ćemo? Ova prva me već lijepo gleda. I nju ćemo i uzeti. Good. Čekaj, imam sad dvije puške, jel? Cool. Ok.
Onda ne mogu tu, okej. A, šta ima ovdje? Šta je ovo? Aha, pištolji. Ne razumijem se u puškama, tako da ja se izvinjavam. Ajmo da vidimo. Pretpostavljam da... Ovo dobro isto izgleda. Ovo ima i u Black Opsu. Black Ops 2 je bila zadnja igrica koju sam igrao, Call of Duty bukvalno. Ili ne, Ghost sam igrao još i to je to. Ovo novo je sve svakako. Znate i sami. Cool. Dobro. Ajmo. Aj evo te. Feedback je malo reći. Pretpostavljam da moram ih samo sad ubiti, to je to, jel? Okej. Not bad. Good. Šta ćemo sad? Yes. Okej, vraćamo se. Weapons are provided in save zones. Okej. Šta da radim? Kako da je maknem? What should I do? Nemam pojma, vrat. Brate mili. Nije ovo Call of Duty, brate mili, drži ko da je čačkalica, pa se ne pomjera. Okej, promijeni magazin. Dobro, šta sad? What is my mission, boy? Šta ovdje ima? Kako da ja maknem ovaj... Čekaj. Fire aim, switch side. Šta? Okej, crouch, pressure, change fire mode, bla. T. Q. Okej. Kako da ja nju maknem? Okej, ne konta. Hoću li ja zasrat? Dobro, šta ćemo sad? Idemo ljudi. Wow. Ovaj se pomjerio dečko. Aco, svrbi me. I mene svrbi malo. Kućni red. A evo, pročitajte kućni red. Jesse. Uglavnom... Posebne odredbe. Ja to ništa ne mogu pročitati, brate mili. Stanovi moraju biti... Nemam pojma, nebitno. Ajmo mi vani. Ne znam ni ko su protivnici, tako da... Ne znam da li su zombi... Neki zombići. Roganja, the bull that does all the work. Tugo. Everyone needs Tugo somewhere, da. Katastrofa vacuums. Dobar. Šta je ovo? Šta sam dobio? Nemam pojma. Škodica, jeli? Ili je BMW na Škodice? Škodice. Wow. Ne znam koje godine igram, moram baš pogledati. Shut down Yugoslav Town Hall. Very studious presence. Lidova Filipović. Ne mogu ih ni pročitati. Bravo.
Je muzika preglasa, nemam pojma. Meni se čini ko da jest. Morat ću zaustaviti snimak da vidim. Preparing environment, this may take a moment. Yeah, thank you. Nadam se da nije ovo kraj. Tek smo počeli, ljudi moji. Ipak sam skinuo 6 GB na kompjuter da bi igrao ovo. Valjda nije to sve. Black Ops, skinuo sam Black Ops neki dan, nešto mi ne ide. Da bi... Oh. Fuck. Šta se dešava? Oh my god, ako se userem, izvinjavam se. Morat ću promijeniti pelene. What the fuck? Yes. Pretpostavljam da moram izaći, ha? Brzo, drkaj. Drkaj. Dobro. Shit. Okay. Channel active. Echo 1, do you copy? This is Sephor. I'll be your point of contact throughout this run. Okay. Magazin. Ma to... Thank you. Da i ovu drugu, popunimo. Fuck you. Fuck you. Ima li vam nešto? Ne. Nisu FPS baš kako treba, ali biće. Biće to. Ode Loznica. Okay. Echo 1, this is command. Be advised, ground units have confirmed visual on your exit, approximately 1.5 kilometers from Uzovnitsa. Current telemetry shows your vehicle stationary at coordinates 358 Delta Sector for over 60 minutes. What is this? Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you, fuck you, fuck you. Šta je ono tamo? Oh no. A fucking tree. What a cliché. Never mind. Proceed to your right. I've turned on the lights for you. Ćeć. Ne mogu se ja popet ovdje, a? Okay. What turn right? Okay. Crouching. Press and hold tab to view your remaining ammunition. Bro. Okay, ajmo mi uzeti Kalašnikov. Ali će me ujebat, nisam nikad igrao horror gameove. Yes, jel ja trebam skočiti, jel? Čekaj, ja trčim ovako da... Oh, fuck. Bravo, hvala ti na... Double tap and hold... Okej, cool. Ono tamo nešto, vrate, mili, usraći se. Šta piše ovdje? Crvena zvijezda. Echo 1, this is command. Acknowledge transmission and report in. Maja, pokvareno. Što baci, brate? Fuck. Jesam dobro. Echo 1, third and final call. Do you read? Your silence will trigger escalation protocols. Brate... What you see in front of you was a water reservoir turned military bunker.
You're supposed to go through that gate, but I can't reroute the power since the reservoir is off the grid due to it being military. You're gonna have to do it yourself. Try the lower level, kid. Okej. Okej. Usreću se, sine moje, već vidim. Fuck you. Ko si ti, brate, svinjo? Se zaklaćemo te. Pig eats pig. Hold R&B and press MMB to switch between... what? Čekaj malo. Dobro. Nisam skontao o čemu se radi sad, iskreno. Ali no, ne svinje, svinja je gore. Fuck you. Fuck you. Šta je ovo? I don't know. Kamera. Okej, šta ja mogu sa tom kamerom? Je ona svinja još gore, jeste. A bullet solves everything. Da. I sad je moja svinjica otišla. Šta sad da radim? Ja ću se usred, brate, mili, garant. Gdje ću ja sad? Nemam pojma. Iskreno nemam pojma. Čekaj, ovdje sam već bio. Fuck you, znači fuck you. Što sam ja uopšte ovo izabrao da igram? All local assets, maintain standby posture, command out. Da. Command out, evo Jugić. Opa, Novi Sad. Koji lijep grad. Yes, pretpostavljam da se moram ovdje zavući. Switch fire mode by pressing B. Okej. Sad ću da se ukenjam, sine. I to momački. Ako nisam do sad, onda ću sad. A možda ni tad. Yes. Čim me on priprema na promjenu pucanja. Fuck you! What? Sine, ali sam se ukenjao. Ja mislim da sam trebao da se okrenem. Fuck. A bullet solves everything. Da. Sine moj, šta je ovo bilo? Aj, sad ćemo mi to srediti. Malo je bilo preglasno. Fuck you. Ajmo. Sad smo spremni. All local assets, maintain standby posture, command out. Da. Fuck you.
Sine. At least these lunatics are useful for something. Target practice. Head through the door. Fuck you. Ne želim ući. Fuck. Sine, ja mislim da ću ovdje napraviti pauzu. Ne da mi se nikako. Pa se mi vidimo u sljedećoj epizodi. A ti nedelje. Ok. Uglavnom, hvala za gledanje. Idem da se ispraznim na klozetu i snimamo da dalje. Hvala i doviđenja.